one penalty waka the kwese sa my blada what be that okay but one ga sa to kwa twempra wo ku ne cha o ma me kwa be go tiri so enti ano na mo me ma ne bi no na ehya mutirim yes tiri eya de ya betu ye bring nyina emema ba ensam o okay emema ba nsam na nka ne minimu ane se wo nsam oh okay e wu sia no no nsam wo dia na wu sia no no nsam nka ye de na waware a wotimi me de bia mo sa wo sha wo yire ka wa me nka ono de se na me de se na sa wo yire hwa me a me nka mesi u court yo na kwakwa de ya wa na mi jai because mistake a mema ni ye bi na ye koso wo se ye ka no mistake a mema ni bebre ni ye ne se wonim se uba wari bia ka wo yere ho no mani hu ebi aso di me ba ware wo aware na me no me ba ba ware no make sure say me wale bia ka ho ma me nti ase se miti baji afan miti ndi a me kom ba bi na me ware mint na fie na ne me wo pepepe na later afa me ho abaye yi na ho na abekire me sesabe ubula ka to no sa de ko fresh one mu na wo mama pacho ma membre mo ha enye be ma asede se so ka kire so be ware dodo eye wawo fo asede se ye betete ye ma ba ne se there is a possibility say a mema can marry as many as they like, but any side chick, and yes, alcohol by we no alcohol. There are rules by so be worry mad do me. Say me o yiri penny ya. Nia wo de mama na na wo ye mama no. Alcohol by for friends say so to if anything I even have to increase. It you know. And that make us we ye be ma. Uni sika men worry. Sure. Because enyo odo ene ye de worry. Ye de sika na worry. Sika so ka ho. Enyo odon kwa it ni se wo sika because nya enti ema na ye ni time ye ni bre we prefer the civil marriage is because me no wo bebre fiti ase me no wo bebre na wo nkote ma me ba me nyonko ba yeah so that is when emia warefo wan wodi kan ema wan ni bre it is a wonya wo sika na wo ya wo meremade wo rehwe wo fi obia na ya tete ni se obere ma tumi ware bebre Nemo enye se mpratwe ware ni bebre obia no so oba beto aware so no ne na wofo sen na wotete no se wodi ni di because mko bible no mbaka hega oye enuamo ho e kire Sarah no onyankopon ka chen se kona koye fani di ama no yes esan ne enti aba ne se yantete ye mame ya ne se utumi koto aware so na fe ye babie wa wo se emerima tumi ye ni bebre wo hwo waduru ene wo ma hina ne na tai sentem ne wo mu pampan no eno ena etai sentem ena wo kan asem bi su se edenti ena oberima de utumi fa bebre emerima no watai ka se na ebi mu tai ko to se emia ye goddess iti obia koye sa na no odifin abeka ni wura na odifin abeka ni wura eside no berema ne de okwa anya fi no de beka sa goddess no na se me ye goddess that means me onyankopon ensiane ma na I am just next to God so I should even have the power to go around and do whatever you're doing so me ye goddess eside na wa sebe oyamakoya now me de mean to me nko this is a asma America de emfa tradition ho emfa ahinde ho eyi ye meme adwen to say am na me ankasa ma adwen because me dwen ho a me sha bible no emerema na tire oba yen tradition mu so a emerema it's the men are ruling the world into emia bi wo ho ma wo ware dodo eno so wo ho wa akukuduru ni se obetumi aya anything I esha na ni bre no someone mia ne bread ya na ukofobia fufuru so no bedi dan so nye time bia so na second wives no aya wodi do second wives ni bi ebo wo ho modern ebi so wo ho a wo beboa mmerema no na emo entansi de bia wona wo be bedi wa no nti na na mbisem biso anu aware mi ne se bible nti there be bible baby ani ho a na emo anya mpratwe na emo embra da ho untumi endi samra no so a menko ho banana adenti na we de mi ntwa no adenti na ye papa no na ye nuano ye busuafo muslims foi omutimi ware mienu miensa ena enum nyina womote wo mo ho ase womodo mo ho wobekọ no na kire se wo mu nyina akora dampa ba akoso wo mu dadan ba akom we di na duane ba odi kakra na we di na duane ba na odi kakra na kire se kakra entokwa bi ensi wo mu ntoto wo mo ho aduro
wo mu nkunkum wo ho bibi ensi o nanso adenti na yen Christians no yesi ye makwan ema ye kun no mo no enware bie mu nka ye ho sense a Christopher no dodo na ato wa mamere atwere se wo kɔ no fa fa na ye Catholic ni amini ni o eyi ya amini ni amini ni ni okay enso wo ye wa mamere sense ameka say ohum ni odwira ye wie homowo enso a Christopher bebre wo kɔ wonti a wo say abosomsem sense wo no woda ho kura wa mamere mu na wode tete wonti no they are okay with it because they've been nurtured with it. Unlike here, Christopher, yet to be a book crap on the background, finding Konukrum da. Okay. It's no only Santino, a new hobby. Na Sabe Union Muslim for no, and to Sasa, Kang Bia, and they say, every two super womb. And yet, Biana send you who are born to the South of Islami or be a BBC when you say experience now. It's not that easy and then shemwa na woman so woman winter mo woman nyini chepa American na asem ya ye nuanu Muslims for no people no mo ware dodo no wo mo che and say efa won dey di mu ne and na what tight na fishia mu say ndey a Christopher ye obi ato wall afa ne dan ho okay nti wo renye kra na po obi asensu ma wunya e bi obi a wo ne ne bebo nkomo kra no e ma re chichi wo sha what tight na as a fishia mu ti se kan no se ne a ukro ma bon se fishanda ho o se nde yan ti sa me da se nana asori ben na ukro asori ben na wom asori ben e na watro wudin wom assemblies kram ko bi ache Assemblies of God ko bi ache eti na wo ye elder woman na ya asori yeah da me purpose kra wa purpose bia wo eti na asori ne makwan ana nkyerɛkyerɛ ne makwan se wa ware na ye hyira ware yeso amam na mo wo ana se mo have family na obesan ehu oba bia wani age no no asane na kowo ana wasane na kwakotena anya assignment nko ama men kan sa okay e Christopher enyina wo mo nkyerɛkyerɛ enkyerɛ sa okay na eye esua de a wo mo so mo ayɛ esua afa de ayɛ doctor ɛwɔ Christianity mu okay men kasa assignment ko a eye Christianity ni na wo mo etia sa aware mienu aware miensa na ne ameka ne se eno no so ka ho bebre na ubekọ asori mu no na edwamambo etu atose okay e wa asori mu okay just because yemfa ne se yemfa me ho enye example e bia me wo sika okay metumi awale mienu miensa wa asori mu na ma hwe wo mu what I say metumi ahwe obi apepepe me bia so mo abusua so na asori ne se da bi na sankrofo na nkata se asori mu ne mmaawa na etwem pra nyinsan enkrofo ben sa na wo ka ho azemi say yeah sorry penny for na na say yeah so no okay na yes church members church members okay enko na sanso ne ye wa so no nka say nyinsen na unyinsen a say wo ye da ye betwe asan ti waka to oba no so nkotu de se ka wo ma kwan na so betumi ahwe no ko ware na nka say nyinsen tugu na beba say bible tia mo say bible tia nyinsen tugu okay but what tia so dem na say de we koso a eno say yankopon anim nyam na ma say ye kin na ye den no eno say yankopon anim okay nti ade a enye no enye ti bo ma ade na ya de wo ho ye betu ye enye ye nda na ye de aware mienu aware miensa ye bere so na e wo ho wo da Christianity ba da ben Christianity betu ye culture me bo na say no kure nti ade nda sa Christianity betu ye culture kan ye culture na to ebu say ye culture nye wo hu busum okonfo a we koja kwa anwo ka say Christianity nye da okay but they be Christianity enti akonfo ne sabe ye papa no ma abosomfo ne ade wo mo de wo mo mutimi ware do bi o mpe wo enya aware do na sep ye culture ne na ma sa no ma ni na yira no si ye tie culture na se a ye nku sa ne o ma no ho ada se ena me ka say Christianity ba ye no e ta member na aware mienu wo ho aware miensa ho aware nan wo ho aware do wo ho ba sa tam na ye nku ye na nanu ma ye beto wo mo ne beto me na nanu wasi fishia kese ti se na nana hema kenya ne ye ni me beto Mr me nana be ma ne kura okay ye me nana ne sifie kese no wa che fie no wo mo side ni ye side ni tumi kwa me nana ba ko ni dem ekodidi okay wo mo so tumi fa if you ba ye so ho bedidi okay ye unyi a na wokọ unyi a na wokọ ade na that time ne yan kase obi maame and obi papa be poison obi Christianity na dey sa adwina hyenkrofo obi tumi o top bi kwa tumi pichi ka che obi say ukọ okrom kwa obewu enko okrom what I say this idea where you are there we say yes so
Nyankasa Christianity nyo. But no maybe no wa what say your culture na your mambre no. Okay. What say mpanifo ka say me say we yira we krom hia benti a we yira we dwabase. Yo. Tell people we be a wo fi oba ni we yo. E pa mo cho me ba. Nene see fishai. Enye so obia bi bua no mani see fishai. Nti ama sumdie ba. Enye obia bi na bua no. Satan no wo do mfu bebre. Yo. Me da ma shodi. Wa dwenkyere ne say. Me da say customary marriage. E betimi aba ba ye traditional marriage ana. Me da say minchia ahwefo a ehwe sabre ba bibia obi ahwe ye bia. We dey kan to bomb on that ye. Me dey America ne say no kware Bible no ebeto eye yen aye tradition say dia nana aka no. Na me nana e ka asem bi o kan ya yete ye ne say me nana kra nana ya kwache be ware mienu se miensa. Na sumdwe ewo fie. Na me hu ni say asofo no mu binom ene de Bible no akekere wo manka so mo ho ene ekutia wom metimi apa de mense simebo aka se enka ware dodo de enka nya bone. Me to me no enye bone because so nya akwo ne wo sika te se bia we de ani die mu a me nya sika nkrofo bi o ha me de o be court mesi wom woni yes even one boss kra mesi no Dr. Kokotin mesi no ubesiwu me ye wom panifu akuku da maskafo wo Ghana ha se ye mo chance agese so mo wawe mienu miensa enan enum insia enson edu because wo mo wo sika ebetimi aboa ama system na ye free kakra ma ye nyina ye ho heha ye ene wo man kasa the Bible na chichiro mo to the extent say yes wuntimi nware mienu wuntimi nware miensa wuntimi Bible mo hefa Paul na ono aka no Paul na no ye yarefo ne be ma na enye adwuma itu no this story be by say nke be ya sister enye amwaye it is a wo sika na me ye wadom na wo sika ti say Dangote despite wo papa Dr. Kokotin you know mumwabe because Bible no say ye wo se po no anwea ena ye nhwe wo sika ni bi wo ba ko no na ne fie ne yere selfish nema be no mu be wu aja se sika we nyina ho kwa wo kire ma na chese wankasa wo ka ho na emsa ware mu ankasa no asomdwie enimo pacho say because wo ka ho wo ka say shodi wo ka ho na ware a egugu bebrebe egu dabi mingu aware o mi mafie aye de ana tire fie ye de na enye side chick for na ma enya hoden side chick for na ma be bie ni ho be ka so ye successful or ni side chick me ka no kwabe na ajo I'm telling no we do me bie nim be bie ni ho me se bu pa ye mfa ye nsansi ye bo me tena ha me ka no kwabe be bie ni ho be ka se wonye sika odimu a side chick nka ho mini mema bebre so so a wo monye sika wo mo de wo mo ye okay but omo yere omo ni so omo yere ani amore anya ebi ohanso anya adwuma ebi ohanso amorete ene won me say ye ka sofo dodo no ma awabe ba ko mienu obo mo yire no kura nim all in the name of Bible na ye de akekere ye ho because of ene unyem ayesi yabo wasan ko say but onu sofo no osofo na nkasa na anyem choristers dodo na ana ye twa wawe egu wo Ghana ha say aye hwan sorry me ba me yemi bi atwa na me taxi driver okay nya say asema mke yankopon kra nim say me ntwa ntoro ba me pese me bo asore ni din nipa no oni obi awo e wo takwa no abe to danyaman committee me na mtwe ne taxi me mbeta me bo asore ni din na yere we he na yere we he nana na yere so te he ya to danyaman yere nso me say committee se bia na ya to bia ma na yere de bi yankrofo ya yesi ya nwale ye pese me bo asore bi edi yankrofo yo mo so mo nwale o ye sofo o takwa okay no no obi awo no wabeto da yaman committee nti wo da me na wo da yankopon nana so mu ma me pamocho mu so ma me ebusia for me pamocho bo ma yenje aboafo nkrato emra ya ba me pamocho ibebie phone lines na wadaroma ode wadwenche ede abre
atadwe ene ya sedenne bedofo se banu ufie nkonya papa dia mitrema furniture papa dia eye papa go furniture pe ene betimi ama nkonya papa edimu na efe na hodini wom etitru fwe wo Ghana promo hani abrochire be bia de eye papa go furniture pe ena ya chi atum delivery baby a ekobia e free afa yegusi ye sales ndendende ye womu a ekosi next year January baby a wo bia no papa go furniture e wo ho edema papa go furniture any challenger no challenger papa go furniture enkonya papa papi. Ready for something refreshing and great tasting for your kids' enjoyment? Angel Cola. For your graduation enjoyment? Angel Cola. Beach hangout? Angel Cola. For all your refreshing moments? Angel Cola. For your parties, get-togethers, events, and celebrations, enjoy a chilled bottle of Angel Cola. Radio Grandma, today is your day. Over to you. Thank you. Enjoyment Cola. Angel Cola. The Enjoyment Cola. Enjoy all your moments and fun time with Angel Cola. This advert is FDA approved. So aye critical asem no aye boom ya and as ye kese enko enfama aboafo a dane da wode bometri dom papa go furniture enkunya papa fi Jeffers mixture papa Angel beverages anom dia e go menemu a ekoyo cute cat palo Zena beauty launch bepacho that woman's fashion yamishrao ebusafo entwaswe nana kwadaroma Pacho ma me ka say bi o ka say aya ebua samerema no efamia bibira na se wo ware a first of all me ameka ni say enya merema sede se wo be hye ana wo be hye emia bi enfiti ase na awofo asede se wo be ma wo miansa no adwuma wo de wo be ko school secondly aban no asede edenti na brochi de sa asem we aye intensi esanse adwuma dodo ni ni krom na yankasa so yentumi ye wo university fu bebre won awie school ha nso aya wo pese aban adwuma na oka asem whilst they are not innovative once uko university esa wankasa wutumi create adwuma bi dan so obetwa aban iti ho adwuma enye Ghana ha o Ghana ha say anything na me say eya banga sede yo wa ha de enya wo asede because aha say no abrochire any Ghana ha Ghana so ka cha me say me ma me hwa me na owo me no ahe na wo okay nempo kakra na wo no de me akọ school abedru sa abrei wo be hwe edu baabi a wa akọbọ bra na me kọbọ me bra na me de dan na ebo me bra say ya sha bang no because say na che say wo pese wo kire say Ghana ha de ne ya adwaman
Enye Jaman pese o. No, enye Jaman o. Even say ye Jaman cry ye penny for na ama maiwa no. Ebia ye Jaman because enke ne ye wo sikadama e wo Ghana ha. Say ne ye kasi ye tu obi aka kra enke nsa hwe. Abrochire na mo ka no. Ena wo wenye ne ye tu awoka Ghana ha. One city crowd will be Yamiada Roma. It's a hashtag no. And it's not always like that. And I feel can say me say I am side check for and I will wear Mary maybe more so it is not like that. Sir Obia not if you know. So I am not to say side check and de bia and can you kunu be na kono because side check got away on your no kogwem and you no be adrian and you know your mofra because so we are Obia ware for to send me me bo me kunu godfather on Shamikete, Nemo, and Miadodo na me from a domestic engineering. That is their your housewife cry, your domestic because of Obayare, one hour share, when your berry money farding, say, Senya mo that be quite side check on of farding. Oh, no, farding cry, I'm Jenny and Betty. I say, what the co side check in the bet nephew, or bedang to saw ye. Because so all your fear my maybe side check no any so any makeup no show anybody who worry now the oyiri trafia say wonya akuma ti say bia wukunu no be ma ne wo be 70 years or 50 years at least fine and a girl be 30 years 25 bi no njije wukunu wo ba ne kra ne say ko fa ba you de ma wukunu no ani je wonya selfish because that time no would na be dia na to me ye who be man wo be 70 years obanes wo be 60 something years wo dia na paso dia na betimi aye it's a good do kunu kra wona paso kunu yincha so yincha me ware utifen worry age gap no should be different I don't know Obama so pesa wo yere enyicha so copper side small boy side chicken not just a 7 not just 100 the number you can say oh yeah about 20 years I tell you sana beba esa wo nyicha wo yere that time wo so ntumi satisfy ba no to that also pay bi ma no ntia na me so me no Merafo baba dia na hwe screen ani number na eguso no frɛ na fa wadwen kyerɛ fa bra yensesi a me pacho dia wadwen kyerɛ wo bia no me pacho fa bra yensesi a na je sɛ aware a no kware emema bre papa emema bi bre adentia sana me bi so bre hey but emema bro bema dia ye wo asam nkwara e dia nti na wo hu se bema bre na hwɛ adwuma mema ye ne ye ma no aduru ba bia ye ntimi nye o e dia adwuma me kai sɛ ukɔ site kwa na ukɔ hwɛ mema bi so concrete okoya awade bra hwan eyeye enti wo ba no oba no de do etrebo ho a wo hwɛ na wa hoɔden no ɛbɔ fam a payonga bi mane settle wukunu what you say enye sɛ oba bia hwehwɛm me da bia me ka sɛ he akonya wo ho me papa enche me se be ma me wo ya ho list makwa me young girl because me person papa ni nyincha ma me na je say sodi wo ka ho na asɛ bɔne chichiri di a Nayas asema ka dia anya bɔne wo se ka sɛ me se me asɛ mo ba ma baso asɛ mo ba ma baso because me pa mo cho mo nso ma me pa mo cho mo nso ma me empanifo me pa mo cho mo nso ma me yeah hello Pacho, good evening. Good evening, sweetheart. We didn't baby a free. Pacho, why you only abema on goal from a tire cook up corner? Yo, Pacho, Papa, Mommy Yamishamu Namo studio. And the Minia Bano Kata is here no pink. Okay, yeah, with Trema. Do a car on mommy and a creeper because see, we need about now we are on. When you are side chick beyond, but you are Mr. One Finia or Barney because yeah, one thing your banner will find itself here no. When you are side chick your bed you so about here. What you I hope because I am banner better next year. I feel I say what done whom be or on sebi on dinner huni. The casa pasa be say nyama hu hia kwana obayentim we are side chick be at least or banner before forgot me for on any casa on any way. I don't know as a tree away. Side chicken there, madam, a boa papa. Yamin show, yada sepa, my taiko phone, and I'm a taiko. Yada must why.
na chese sa side chick na wo mo ka ho asema bra yi kan yi wo so no ba na tiu but wo no de wo fo aso se be ma wa ware a ese ope na chese ware na ho ko ware no customary marriage ana se e bi asori dem mu ana traditional marriage na fa so be na wo so ene na ja wo ba na na twe wo mpra na bo wadwaman na mpa cho so ma me Wadaroma. Hello. Hello, good evening. Good evening, Wadaroma. Udi ni baby a free. Pacho, if I'm right, I can see my sayeko. Wow, good. Pacho yenkoi. Me Pacho. Program na mo kana yemi de family say me nodna. Nodna. Me brena ye didi say aware me no enye boni. Okay. Na me kuna me kwa ware no. Or a Christian. Maybe a second wife. Oh. Time on the first wife etin. Me de mean to me in because of minty and I am yet be a kwayamano. But on the first wife in it, now who show hopa the man to do baby I don't be do kind of but you need to share me de mean because of me and I'm missing to me and come be a cry and coupon why show more brain nana and I mean be a kwayamon. But Nina see a quite big beer man. To see I am your drum. Me no case. Me ban up my yes, she is your bronze. The first said I'm kind, means me because of the dear minty, and I am for dear for your man. A bit have been say any and I say bit have and say dear. A more brea no more brainy a coupon crashes. Okay. But say your case. Berman, see Berman. Sometimes won't. And yes, say, Berman never catch me. Mia, many seniors will be sick. Or Barney to me, Diana, no cattle, met it to walk up into you. Oben was a free no water. Mission now, why am I dear? No, my men, no, my men never shop with now, or more young one can, or they went snack at home or mobile. But say, Menena, and mammy, and Colamian. Now, or Barney said it when the bear might. Now to meet it, Berman, with me be on a catch a Berman, meet me the message one for no, if you go no about one. Now, Oka says, and Janus are no obey or bar. Miss Fatin, some so much my procon, and Nippon Biniachi. Okay. You won't. Yeah, that's it. Yakupon Shraupa, I just said, Nippon Biniachi, not just a second wife or no. Wafu na ebe na na be kom kran second wife you krana wakwa fa baby a be men sori a na ye fa ne be me wanu nsi on fa baby a undi ye ene wusu ene wo ban ene mema bebre ma mu ja wo yere no sister be me ye nkrofo bi o mu ponkwa no mu kofie kura na ye wo mo me don for number na da o screen da ni wo na pa dwentre fa bra nsesi a Wadaroma. Okay na me pa cho mu so ma me Wadaroma. Yeah, hello. Good evening. Good evening. Middle Dini baby at Ufree. Your brain into one pap my yes, sir. Mpacho, me pacho, Miss Margin Samachen say. Me missia bema no nishi, and I'm mediciano. Okay. And see me be quite side. On your brema side, and say me while for na me tiffy, no. And say yes, bema bepa side can me busano say. Yes, sir. And so one if I so be say, good or you worry. Okay. Yami, on shroud. You. I mean, shut up, what? Aha, asem ni, na me kan ye no. Sa wo bekwa ko fa side chick. Wo bekwa ko ba adwa man twitwiri die we tire die a. Na hu hia so bekwa ko ji wo bi ba. Adwama mo ne die. Bible be ma adwama yo. Okay. Ya ma de bia. Na me boa. If am chomo so ma. Yeah, hello. 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 Hi. Udini baby a wo free me pa cho boni tew my. Me pacho me free techimai, achim techimai. Techimai fu nyina yichia mo pacho yenkoi. Me pacho ye frame 1p na enkomo no miti pa na the woman they say mostly na say me see am ti ho isi no minti mi ware ba ko. Okay. Me dey obadi me hu a me mo ati asese ba ko mo pa de minti mi ware. Because sometimes na man be e dey ateti e kum me man dodo. Okay. What I say mostly no I na yeti ye ne obi before can say me say odi otiniga wono nim se ne hye ne fa. What I say asem na ma me to na o ka no me fo ane so pa ma me emu de he ma me no emu de he me pacho
woman no she top and down no. Okay. The other one. You. Yeah, me pena sempa. You. Nyame onshira pa why? Okay. Okay, your mammo. Edwaman. Bema. Na Bema mo edwaman. Me pacho so mama Mwadaroma. Yeah, hello. Okay. Nana ento. Bema mo edwaman. Oba no ye dwamanfo. Okay. Abra Yesu Kristo. Omo so oba na agba dwaman no omko fa ne ba ye no. So oba nko ntumi mo edwaman bema kan. Obisa bema na asem. Me problem ni say, wonim say wontimi nka sebe wa ha mu embo ento so se de ani. Ade na wo bekwa akofo bi ba betete no. Etina je say she wo she da akware na ama mema ne yesa o. Okay. Emba na mama ema yesa. E na me ka say o mema bebre mpompo adwuma. So meko fie ko aba ne da ne se bot fie. Popo ba chetu. Enti won so be ma bia na wo de ye oba ni ntia wo ba no so timi nya akukuduro tete wo. Ah, sister na wasema okay. Wo yo ba. Mema say tu si so mema no ma tire na wo mi na watum ju o ma ka uja o mo. Hey nana. Bibi saw. Watum ju aka uja o mo. Okay, minka say atete pe. Enti na ma. Minka say emerima no na emia no na atete merima no okfo because obi o ha. Ya bre ni ntino show camera nim na me pa cho. Nana wadaroma na obeka say we de mintwa no ye bre na so. Na wo kase bibi nti na wo ba Ghana me pa cho fatu dwa na ye hu na. Oh, last time me ba fia ha na me say me you see toilet facility ama 90-year-old school Presbyterian school bia woni Ghanaian bia e wo tutu ekriapem na nana eche me 10 bags of cement nyakopon aya do me ba reduce metumi asi awie aka polytank pa meto na me de so yawo da ebe nyakopon ya adoma ye be kwa akobie e wo tutu ekriapem wasi ache wo mu free you nyame nhira wo nana nyame nhira eti yawo da eda ye nima ebe yawo pato fa telephone number bi etudwa omo betimi ebi ase obi pese oba na oba support wa e ho no mo a me pacho wa fatudwa na mfa ne final ways na yebre no aso ewie me pacho number ni 022466448888 pacho bo number ni bi 0246448888 adeba akopa mesen aka ne say yen a ye fi amanone anase yen ye okrom ha ofra ebi mu se philanthropics for se aya yare boy yen manfo a aya mo so mo fa akoma pa ebi mutumi bu yen ase ti se senia yenya ye ho enso ade a ye wiye yen sabe yenya so mfa so bia menim ahefo bebre aya wodi yaw nti na aya adwuma bi wo ho a wondi na me hu se patriotism no efi yemu enti se kan bia etwem no I don't know what nyame sure ya bre no patron sama ya kan nyina abone tofa wo final words show camera nim na ye yo asema meka ni se oyo barema na wusisu apesika kan family asem nsi wani so yentete ye mamia ni se wo bekwa ware wo nkunu mutumi ware dodo emerema enkofa side check utumi ware dodo na mo emrada ho ya wo yire panyin ye wo nyina pepepe udi mra no so a ene obia ne wu eni asem nyame wonhira nana yere asepa nana wo final words ye patrol camera me ye bre na aso me chia etiefo ne ya hefo said ya ye kan wa ha no aware mienu enye bone na mo hwe wa ho oden so ansana wetu sa anamon enye ade a odi enibre ekokese mehu na untumi hwe sa mba mienu no ebeke kan mba ne ti abom enno sa ho no bible tia na se wo ware mienu so a wo se wo hwe se oba na odi kan no se wo ma no 1 cedi a sa na bible ne ka wo ma no 1 cedi e be ye kura ma no 1 cedi 50 pesos se wo ma no 1 cedi a man 1 cedi 50 pesos ye wasade ese bema e wo fie wo ba school fees and chese wa kwa wale foforo nti no o yire bebi sa wo ba school fees a na obeto amona no nti wo yesa wo mema sem no endimu nyame nhira pa sa check me pa cho fa wo final words atre wo ma nyame ato om nsem a o ma biebie nyuma akese no e ma na mo wale baako no enye mo ya ye selfish muntre mo ahie mu se wawari obolo baako a wo de medal kakra fra wo de slim wine afra efe mixe no na show mu nyina yie se sika wo pre nyina no wo de kwan he wo bewu ama sabi obi beba bedi ni free kwa inti muntre mo ahiem na sika mra krom ka sabre ya ho na ya so te hei wo papa no wawale waka ho wawale obi te se eye
mama Pacho papa de me so we me ma no me pacho me so like wo de what I say yesra mema no yesra mo me de me problem eno no nyame onhira wo michia michia obi na woko me ai wo asori bim o join ku obi wo asori bim yo ene ese ye two sign on emfa on sofo no nim me deda onim sa wo de adwaman na wona nam ko okay ebusia transformation for 1,000 of them are watching us daughters of Exodus and Exodus Sanctuary Mira Godfather Freddy and me him ya and madofo nyina and me personal and so nyame ye nyame shira na wo chia me no so ono ana so nyame ye and na Mr. Harry wo share mo pa se me to nsa frɛ mo mo ba na pa cho fa wo number no to dwa last one na afi yen wrap it up wadaroma okay me pa cho 02466448888 okay nyakopon shira mo se me to nsa frɛ mo ba me da masepa ebusia ha na brand be makwan ye di juma die no ye di esie nyankopon won koso onhira me papa Apostle Thomas Osei Mafo papa spiritual father me sunsum sofo papa nyankopon nhira what ene won kire pa wafutu emmo utiri nko wo hosho di na nya wo na me pa cho asama o kan nyina na emfa papa side kurant emmo utiri nko papa nyankopon nhira me kira wo ne sofo maame ene asori ma ne nyina me kira me maame ene me ba ebusuafo ne nyina enase akese enko emfama mikriu ni nyina ene ye head of sound step fan ene ye ni birthday step fan akosi sen onu ehun mi o se akosi sen mi se di akosi ani o nyankopon wo man kwatenten ahoden wo nhira wo nyum fra domo enkwa domo mi chia ABN adwumakuofo ne empanifo e wo mu nyina mi chia papa doctor kwaku oten bedofo macro mi din ha eye original international Nayas ba ko pe Miss Nancy baby obia no echiao pa one kwaku paki obia enema asane evesa echi atasa director ba ko pe Priscilla due to fresh obia chese ko for hwe se mebom di mi se crew ni nyina me chia mo choose I love you